Oh, mommy. Me ankasa de enyame na odi ayede odi agimi e de na odi adi wo de asem wa ya asem ni na ne say yini na ye wo Sompa extra fan page ne so ayeni na ye boa ma Sompa programs na omo ye no se be ya ye be sell ne out amana kwa akire nti Sompa program bi omo ye bia no ye de to your fan page your WhatsApp ba bia nti me koto no wo so yeni na wo so no na oye na adwen say oni ye be dey obedi na woda sana na woda ni mu no afa akire wo ema na omo wo so na omo nwale ye no onu o mayeden adi nkomo ayeden asie enti komo onu o madi asie no ne nkomo ni na ne se o ka che o so opew no no udi nkomo na wote ase a na wa flemu se okwa akra o hweba bia wote na o so okwa akra so okumase a o se bia mefiri kumase kwa akra na ade asame enti me person beden best spending night wo ho enti so ma ne kwan na o be spending night no wo ho a no aka kire o se opeso o walo no akohu maame akohu abusuafo no ma tena se bia be 3 days kura no ma adi nkomo ma obi ahu se we de yampa obede obewalo enti okwa no aka kire o se oh me ko fa me no ma e wo habo no de pampers bia so akiro me ko yimi no ma me ko kire me no ma se be ya obohu se eye no kure e bia no asa aka kire o se okono ne car na sei na ne mechanic kura no obi ahye da frɛ no ne mechanic no woni ni di nkomo ade na onwie car na ne di sie e de oba sika bia nhyem nti se bia wa ma wa adwuma anya ha wa ma wa adwuma anya de sorry o se bia jiwe fa car enti okwa akwan mu no na wa frɛ wo se wa benya accident a wokɔ unconscious enyo no na be frɛ wo number foforo na be frɛ wo na nipa na ka cho se asumasi e ba no wanya accident eti ye de ne nsa akale ne fon achi ne fingerprint ne bia wo number na ede edi kan na yesi ede ye frɛ wo eti wo ye se wo rush se wo ba wasi nya abotre eti no aka che o se ne maame na Poku no different line aka che se ne maame ne papa e wo sika enti o ma ye fight me sorry fast e the fight ye dey enam ye dey ba eti o flemu ye sa so o Ridge Hospital enti ni na o group ni ma o frɛ me ka kire me in fact na ya me ya so obi ani ni na atu na ma o se ye be boa ma dwumadi a ye di be ko anim na se wo bibi sa enti mi jade mi ye ni na me ye dey me ko enti ko du Ridge Hospital ho e ma mo ye cross check ye bibia frɛ ko lebu 37 bibia afi na number bia chate ye se woni ho bium na ne maame na o kan the flight abe fana Kumasi County Hospital na me say on kan chen se me Kumasi boy eti mi nim Kumasi tokuro bia County Hospital dia o se de wa bro na me say what many accident ye enti me anhwe wo Ridge Hospital na County Hospital no mbeti ma hwe eti wonom na yeso ye osofo ba ko so me friend na me kan bibia sa aka na me gina circle na me friend ka bia na o ka chem se me nya abotre obeba ho mpae de ahwe enti be 30 minutes no friend ka chem se akwa no o ye fraud na oba se girls na wokuo mu no oba na so onwale ya obeyisu na adwen no de amaw no agye ho no ma no agye wuska no de de okọ ena de me kwa me yakọ ama me de ne ba se page obi na adwuma ye ni na ya ba page ne so ne eboa se adwuma ne bekoso na yesu benya dimpa no so benya dimpa no o di page ni din no e be bokro no e frodo man no mo ye den o mo wo so no o edikan so o ma lady ba ko sende 300 cedis ema no senye pastor aboaje na me friend no ene born pressure anko wantwia lady ba ko 200 cedis o ka so sende 300 cedis man no fa no man mba lady ni ka say so the 300 cedis na be modern me di ka sende 200 na de normal ne ba no ba baji 200 na anye den ama etiane nam social media na lady na ni 200 na ko kam no ko hu ni Facebook page any follow no number bi da ho numbers ni 2 no kasa number ba ko na different number any free different number ele ko see ni wife so ni wife na num tom am ya metie bi ni wife ne say on ton no ma ba bia na eye ade a wo ye se me boa ni wife ne boa o say ade a wo ye wa yes ade na bo ne ka ama odi ka abeto a wo twia watunufo wo sa ade no wa na adwin so onye den onyai yesu yan pese odi bedi afoforo ebia na okọ page foforo ebia so na wa hie obi foforo a wode bone ye de ekodi no eti sadi pa bi no mimi susu se ye pese ye de ne ba na obi ahu afi so page no oni so biem ye yi na firi so by oni pictures ne no ma wa ye anti girl ba ko no de ne ka 200 no sa friend no wa send message ama girl ne say girl ni wo tumi ben wo friend wife ka che ne say obaji we sika it is a girl na antwe ne ho a oba end girl ne life
Prophet na cancer asem ne chere girl no. Prophet na send this message. Message ni na wa me phone so. Send ama producer. Okay. Ma send ama no. Eti yesu ya pese ye mani hunu se wi aso to ho no ma. Enyusu wa adwen anase onim de emphasisi unua. Ye adwuma na de efa didi. Okay. Yesu ya pese obey say. Minister Mpacho fa message de na ye nyina ye ana or type ana say voice note. Or type. Acho mo fanto na ye nhwebi. Eti nana Poku Sompa wo ni ana say nana Poku no. Okay. So please I say please stop calling the number. And get no reply sana. The oka so on stop no ne papa. O dia ono na say o se ono ne papa. There is a phone no different phone now dey chat no. And then when you different phone or they send this message in my girl no. And I say please why? What is the problem? No say I have told no what? Ne bro for no so answer. I've told you no ne bro for nye. Ne bro for nye. At the hospital, so please stop calling me. So part of hospital in Wonjai in the free. I really need to talk to you. I beg you. I'm really scared. I want to come to the hospital where Nana Poku is please. I say if you don't prove that 2 ladies you said I've gone to them, I will destroy your life. You have to prove the 2 ladies, okay? 81 on the Facebook no. Na say won yin in sokola sa na wo ye apunanwa. Mo hu ne pen. Me there. Me hu no 101, but through Zoom call ni ade dem ba hu. Na fi kakra. The picture we say na hu ne ye. We the picture we ni ni WhatsApp Facebook. Ebusia ko Facebook was Sompa TV Ghana and now Sompa 93.1. YouTube no so was Sompa TV. Na it say mo peta amanfo ya wonu mo okwo ni mo ni amanfo nyina hu say oye fraud. Sane person. Na so oye fraudster. Oye fraudster. In case obi obo ho a ma obi ama no kwan. Me pa chan ani. Abusia ye bekwa akotie prophet ye behwe se minister mo anya na no disem ne bia na ansa pacho mpuntu obe na wo mo producers no moma ye hwe mo frɛ no wana mo frɛ no na yetimi ne na twetwe komo so hyefa ye mua wa ha e bia brantie time na what time prophet agemai e na wo bedi ntro anase nsem anya no krade agu ne so nte no ye frɛ no ote ye nka anase obi te ne nka omo na beti nka ntro ne se na sembi abepi ha ye njindi ye pese onu ankasaba na obeyi anu nya sa message ya ye hu ye ne de na ekwa akoye sa asem no eye no kran kasa oye froster anasa onye froster owo yire e na wo sa gira nchenchen asese nkofo emma epa na ebusia ne nyina mu no ye behwe na yetimi ede atuja munya ne twetwe nkomo kakra bi na munya nya no kra ohu okay odi from patrol bremuma yansa na yenko ye nimu mrase mabiri wotia medase na asema menwa be made abetu dwande memfa sa akonya we so emmo my lady ohini ni adazoa so from me premier abaso obie ekobi last week ye mu woman wakasa bwami emma omu pejidili akwe me pacho so duemo efa emma me pacho me ma wa kwa ba prophet hello prophet pacho me wa ha o that's what you slow pacho hona mo ti sen na me ado wadaro ma one wa hene ire Sompa TV Sompa FM na twetwe nkomo yi abranti bia ba ha se de asema beto ye ne ye ngindi ya fra wa na pacho no wa hene ire Sompa TV ne Sompa FM na ekase abacho mi tie abranti bia ba ha ya se o se ya fra no wusu Joseph oteso ame na o chese prophet na Poku agemai minim so ne no kasa dia wo de nsem bi dia manfo a wo mo Sompa extra ko ni mu na ehwehwe aso ntini yesi e ba bebi sa usa asem ne sen e na esitie wasa wo de jenkofo tika e na odi awade enso so na eda de wonom ama ebi krampa kwa mo ma entene ne bo se wo mo anyi wo ma no amfiri wa asemu a wo be destroy wonom life sen na asem ne titie wadaroma me pacho aso online mu ye we kakra ntini ti de okano pacho twe free baby a wona kakra se dede wo ho na tie me ye me pacho mi tie o abrantie bi e friend Owusu Joseph oteso ame kumase ena wose Sompa extra mo group bi WhatsApp group ka ho bi na wo de betu dwase wo di birthday na chi no wa fabro nya ho we crackers e de sika free ko ma ne bi wa ma
ebi kokan ya ma akodu oyere kura ni ma wabo mu ntrene asem ne se ne sitie wadaroma me pacho so me ka se me tia wetie fo nyina na owusu this owusu den Owusu Joseph me pacho owusu Joseph se wan na maji omusika pacho yina no mame waji Eugenia sika awo ne WhatsApp chat ane ne ye ni na ewa ha ana Abigail girl na owa asu akwa na soso no oso ko ne fie no ni na aso o WhatsApp bibia ya den ewa ha ntime ntwantro utwantro afon no wa ha ye be yi ni na a kire omo no kura bia mi ntwantro wo se madiji efuofo ni sika yen ka se wajiji kurofuo ni sika o prophet mpacho tie me mpacho bitio o se ema no binum a wo mu woko ni mo no wo mo mu ko nanimu bi enti se wo mo wa Sompa dwumedi ama na koso na bia wa ba betom na wo se ena me kofa ne ma wa ha se nom ena ma shorty we se enti ma misika we se amwa de je ma bia wabobo mu din sa Abigail ne ba ko me pacho Padaroma ejuma meye apart from abia so fudie no the fact on a diapers okay enti Eugenia no e ka kire me say the madam stop the diapers ana me ka kire say diapers ye nye delivery en fa maka so beto do a ya e di pia de ka ye den e de ba ana o say the madam ne pre ba ku nyelu ana me ka kire so e ka kwati nya na be ni ene sedes enti pele sedes no ana mo be send me 200 sedes say you for diapers member na the diapers ne ba mo de aka na be den aka wa ma me enti sika awo ye ho I was saying, you didn't got that person, any call was, I get 200 credits. It's a very obedient to Bishikaye. Okay. 200 credits. Obedient to some quiet stop fund because in the biggest minute, you didn't and yes, some quiet stop fund. I said, a man now ni mo dada. And answer Sompa extra fund ni mono na obeji wem. Or cough, suffer ni mami. Or say enye we say Sompa yase me pese me bisa na baby a oshia man no oshia one more Sompa extra fan no platform no so and now send chen baby e no koshia wo mo oba so e ba bisa no odi from pachobrem yo abro tena me ka asemo no obi e platform no aye dey ask come for ne ye ka on say we mu your friends say frosters omu ho ewiase enkate ba akotimi se enkate nya omu ho etu bie platform na say you 100 platform no esu ohun sankofuru nyina eyi obi free no ye me da say ohini ne say omo mbo wuram nyina no Shadrack say wan on the 100 sapro ayi no I platform ayi no on the 100 no wonyi omu nyina free me ba nyangotre wonyi omu nyina free na amwa na de tie ne say yete ha ye adwuma wo ha na obi afrew me yasompani so for Adaroma so do mama na me call prophet hello prophet yes madam Wadaroma na mpese me bisa o say Abigail ne Eugenia no uhia wo mu wo fanfa but you say e ma mienu ya wo ka so no mu deep diapers ho nkomo yi uhia wo no mo fan o se me sure mo uhia wo no mo hefa na o hia ase na obetwetwe nkomo but you me ni Eugenia was some extra fan page ni so enti na chese Sompa extra fan page ni so na obehia wo mu but why enti so obi ka kira wo se Sompa extra fan page ni so e na wakwa akobu obi ana waje ni sika wo so a se kwan bi so no mfom yo but you na me kia say me ni Eugenia no I say incommodate and ekoso and we sam so of the diapers and no call and out of the page I don't mean for if you cast of the diapers and cast okay me tell me mo akra me ya do akra oh pressure to some kind so okay me mo akra ti me ya dey akra na so pedi me to mo bi dey abena koja no akwachi no see you watch the 200 series and almost send mama and I'm yes okay Saturday I remember doing guy I remember look mafia the best send that person died e dey amano prophet say I just say acho wa he fa say
sisi anu Kumase. Oh, Kumase side he fa sisi. Ba jo say. Kumase he fa sa na wo. Ba cho mo ebu akwa. Enka wo ba ha se no man ka mani beje pa. Ba jo say. Oba ha se no man ka mani beje fi se o mo se wo ka se wanya nkwanhia bi kra ma maami bi ese ye wo maami no watwa flight to kra do free Ridge Hospital do abe bi wo county hospital wa bre. Madam Pacho Uchi. Uchi. Men kan say abaya bu group na so na Abigail. Men fa so ni sie me se ne pre. Sen be na tena. Nti mimi kokuma se. O be so ne tena se mpena na sa wade akwan so. Majo say. Wo wale na wo ne etwe mpena. Me Pacho say yen ti pe ko pen ka se ye wale abaya da ye ni me ho. Okay. Nti o say ye hu am sa ye bia sa wale be ma wale am. Nti mimi na me twema kokuma se. Ana me kele ka so me mbra ne ho ana me call girl ne ho. Nti me call girl ne ho no na mo de course. Nti na wo say me return back to kuma se. Initially ana na me bank na me ka be in kind. Na ka ne be say nti na omo ye ka no nti ni wo kwa na mo say ka tem say omo ye ka nti me be hye ka no in kind. Ana me hye ka no in kind. Nti me I say dia me catch Sompa Estrophan Page for say me nya accident. Tell me what you say. Friends, Abigail and me friend no. And I catch so Abigail me problem. I don't flow this. I was some papers on flow the catch and say yes na Poku in accident. I didn't call any member. I was some papers I didn't call any member. Accident yampa. But you say Unya accident yampa. I was just pointing her. I'm pointing keke. Na o prank na sa ye dey. What you say? Accident. Udu owo e prank wo bi. So, no, I said me the whole day. I said me the whole day. And I'm a casa. But the man so go previous one can be behind one of pages because me say and you have to 2 pages so. Prophet, what worry? That's why. O prophetic dwuma na wo ye no. Ananya me dwuma na wo ye no. Wo timi wale more than one no. I just say. What me wale bro baako? Before we catch you be doing na e wo de o wonja so nso ye sa. Waja wo yire. Ana wo yire jaw. Say me play na so me ka radio so. Enya na wo beka o radio so na wo do obi baako me di agro sa me prank no sa me nya accident. E na wo kwase obi ba pese me bewale no. E wa abla won kan che ne se bia wo yire na se bibisa na se enya radio so asem na he fa asem a. TV so there. Prophet, Nana Poku. Acho ye tie. Sompa platform so and na wo hia baba we. Asem we say yemfa ne trasa ye ni nkomoma ne nsi. Enti na me senke be ya abla ha se nom. Won wa wade ye hu so hyekawa. E na wo yire kula ne nsem be de ka kwa ne sa akodi wo yire nchen. Ama wo yire se won ton diapers bia so wo yire ko ablantie so wo boa. They walk na make bie. One ton diapers bia na wo de sa na nenam as a froster. Yempese e beje edi nti na ye frɛ wo no wo so agye. Ebacho one e can say we sign na nenam. O se wo yire e na kan ye nti amaka kola. Wo yire. O so one e kan. O se wo yire ana nware ye. Wo yire. O se wo yire na me se o se wo yire na kan ye. Ebacho ni kwa na se me na kan ye. Ada samu ameka ada wa say me pacho wo tie me to pacho me tie osu ka kire no kwa so Nana Poku o wife na ka kire ye oni na me hu na ka me pacho tie me what is wife ka kire wan aha o wife na ka kire ye me hu ni pa wo ye sada na wife ni ye di nkomo no na wakonta gina so wakonta se nya okura na wo ye dai we deliver pampers no na okwa no wife ne so amana boka wa wale no kula mpo no onyanko be dey obejai edi se mebua opa Eugenia number wa ha dan na Eugenia no wife edi nkomo ni na metie bi Abigail su tie bi yem from ni na amra so no mu ni na ntie yem pese obegu fan page na ni ase sadia na wo ye ne ye twa so wotie me ntie o ma ware ana me problem sa me nem wo ma ware
obi do wa o ti sika so ko wa na tan for that a situation and a movie a cost court to say oh divorce and I'm a what a problem and a while willing to Mr. Sorry say oh divorce and I never want to suffer so make I say I'm missing the jam here for Enti we yire no wagina na say afa na ugu kwan so wo pese odo na tie bibi so ansa na wakwa akogu ne kra na okọ ye wonsem bisa no ene case we nko na ye befa kra ye befa me pese e bisa ne last asem say wo share ni Facebook ni cover photo e wo so a Gmail se na wo so but ono so ni din de prophet na nakoko agimai which is which ono ankasa ni pa ba ko na wodane ne ho saa anaso ya dada ntoma. Hello Prophet otemenka no chera line kapitate pesa me bisa se oyire no woni ni nya nwie na pesa wo nan si bibi so ansa na ono na kogu awade na na asesen o to me nyere o pesa wo yi wo nan free wo yira kwan mu na wo pe bi de wo na tia so ansa na asesen e ko so ye jina so me yere so o so ni mi jawale according to the branch and kind of situation you attack you jina say me yere so o so jama wale ana me paso me boa so wo kan wo TV what you say sa na wo kan wo ha say nyam say wo kan wo TV okay ne wuche say me ni ma lokun tia e bi o so jawale ana me boa o say sa fraud nsem na enkofo bad my carbon ni ade nti according to abrantie sa na wo say wo yire kan ye me pacho Adam, with all due respect, in fact, Obiakuma India, when I'm in Sompa, is in Diagro. He said, was Sompa a woodin, said the son of but so because the old guy will be, and now stop it, and if I want to also job, because I wanted to 2014, 2014. That time, we didn't J sana prophet na Poku agimai hwan. What you say? J Mills na hwan ya. O say hwan ya. Oni mo bia friend J Mills. But you line munye. Ye pesa oba hasenom, obetimi abata mbɛn. But you say someone kind. Na ofe na wo O si obu akwa. Na otrufo be God. Otrufo be kanwa. Ubi sam cemetery. I don't see me dey bu akwa. What kind of cry you trufo power I'm telling you. Order in court. What kind of cry? Wo ye be oya mo fan kwa back na mo pray yi ni nkyere no. Me so why for say ka chem so wo kumase fa. Wo so wo ebu akwa. Avede wo akra. Ebu akwa na me tie. Masa entotoma mwana nsha ya numu ha se nom. Enye nkodo. Madam. Na ebu akwa na me tie. Mas kama ni manokure entu wano. Manokure na wano ne jase wo dan wano. Me pacho se siano. Again me pacho se siano. O so say ye den se siano me pese. Wo jai sa dia na especially Sompa extra fan na you know your friends saying platform no wo di wo so no you who free mu ya you wa free mu na bia mo so no already contact bia ba be di wo no hwe hu say wo ne wo no montam no won fa eyi Sompa yi bia metale ho na bia bo so waje obi sika mpacho fa koma no fisa Sompa page so e na wo fa ya hu say nipa kro na sa de na ba sa de pese o ye maye ni problem Nenji obisi can do that 23 you see I'm transfer money no. Apart from 200 cedis no, yeah ma production license the susu se amaye. No problem. Ai, 80 ya the best send o, ya the best text message se e. Eno na eda ho na Gmail so no me say ya hwan ya. Also that Facebook cover profile na eda ho na ya hwan ya. Facebook. Facebook cover profile na di be na dey your Facebook name you saying. Me Facebook name you saying. Ai. But your Facebook name be the mao. The person you Facebook name the mao. Me see J Mills and I hu wa ha ye wa anaso obi na ahye da kofa mfo ni atale wo. Me pacho me din me pacho yan say me J Mills. Enti pictures na won ya egu ho na ye hwan ya. But I pass so go to create account.
Obi to create fake account there. Pastor, are you a fraudster or you are a prophet? Am I what? Are you a fraudster? I'm a prophet to the church. To what church? I have a church called Divine Grace Chapel International. And no what you are no way fire my best now. What you say? Crop on our wall. What are they? Crop on our wall. J Milson no picture na ekoyi ni one saa wa sore na wo kasa wo ya yi na egugu woni nyina no obi na ahye da create account na ode wo ne ma wo nsem ne wo ne ma egu onye saa e na wo number nso da ho e na wo ye nhwe han e na da ho madam you me dia e na me ka no so obi na create na ode ye problem with that erade hu mo test if I was saying the price is here 200 cedis and the mice is here na erade hu mo udi for adwuma wo ye nim why nyame nka ho bye bye yes 200 cedis no be fa so anya asem osofo bramu sesia na me comment so eti ye be sere omu 100 Sompa platform ni say omu nyina brane mayen because nyame ahye ye nimonyam hunhum no osoro na wiase nyina so nyame amaye pie etobi nipa ba kopentime wuram ememedi se hunu egika nipa tirimom engu Sompa ni ase mabdo tia me tie si me prophet so no memani ngu nyame ni ase wo ye nipa obegu no woni woni ase ba edin ni die memani ngu nyame ni ase wona ukuta utadua wo be fa mata de kura nyi asem esa gan nyemom enkowure ba bin tutum ntokuru ngu nipa ni ase enfe nyame din enwuram dabi ye nya ho sa aza evan ko ba bia